Okoto. Wayo. Adrafi. Osa wayo. Ami endi die. Ah, no mo fa he. Ye hwie aduane bia no ma. Adrafi ade. Sofune ba. Sani ameka. Ama wakoma. Siyense samwana. Jesus. Oya kania. Hey, wabesha yo. Jesus. Jesus. No besha yo. Jesus. So for nobody many aje. We dey make mountains na me wo dry fasting mu na me say na dey. Oh. Me fa na ma chia mo. Mama honhom asa. Who dry fasting mu? I am fasting. Oh, say ne papa. Ene na wo besha. Oh, besra. Ama wona. Jesus. Now for so dry fasting mu. I am fasting ma me here the day you 100 days dry fasting. Hey, so for me mama e wonti na nyisie ni. Oh my, don't worry, say we see the jahade. Mu fi ade da bia say we suja. Na mo ho ye de. Fie boko. Oh boko. Ye da nyame ase. Hey, gina wanyini fe. Da bia mo hihye skirt say ya. Ise ma obi hu. This de na ni brade na be hu sesi. So madam, be say ka ultra fasting mama. O ma me de chisi e ma ne be 120 days fasting. Oh, metimi. Obe. Abefi. Mini how? Who is a man or wosa? No, fasting there ne was there. Oh, do maybe a bomb pie crowd wo ya. The sofu chama me bebo. Any sofu ye chama. Only your cool aduane wo fie hadodo. Enu tukra na ya anu aduane. Sa. O de bia na de me fasting mu continue be month mu nyina me fasting. Oh, woni asam. Nya dia ambetimi. So for fast wo ye ne say? Me je na 100. Oh, say fine. 100. Any fine. Hey. Ono kon no. So for domboy. Na ho ye de. Yay. Obeche yo. Oh. Ama wana. Say na me asre ya wie. So for me na ko. Oh, okay. Come on, come baby on. Na ye be sesa wo. Di we dia me ha mo na me ko. Mo ma me ko. Na we dia me fa ha na be sra mo. Oh, nice. Why? Etia na me ko. Ye da se free. Di we no dia sa mo ho ye. Oh, ye ho ye pa. Yo. Ya wo ye fasting dia na wakai. Oh. Yo, ania we dia me ko kakra. Yo, so me ko. Bema. Me so yiro ho pompa ye what? Abraham na wo kasa sesia na me hu so Jesus masaka paya boro ja wo fia ja de fia madam na mesre kwan but ya so da bi hu masam no wo ka no say madam na me ko me yo Jesus yiro hu bompa yi why su oh hi hey hey Twi de madam we de meko yo me hamo asan krade ya don so e de na wo be sra oh drive fast with me too yo What's your breakfast? Oh, yeah. What's in the sea? Mommy, I know fast. The book was so fasting. That's why 100 days. Yeah.
Jemeso. So fasting there we yes. So for myself so you fasting. Me ya na say sabo. Oba o. So for Adey. Boy adey. Yeah for. Adey. Ma ade ne be prawo shit. Wọ́n má mi di ahunfo akwa adey. Obi o you fasting. Peja ko si ho. Yenta digitu be so. Be so da. Ene yi de sha ha ne bra. Di. Yi ade ne bra wo ye fasting ti yi bra. Madam, ade a me ye ma dome hoate. Enya djuma. Me se ma dome. Enya djuma. Ade a mo ye na jiane to de jiane sie me bo. Safo adey. We dey say nya do. So for me. Obi a wa ba wo se wo ye dry fasting. 100 days. So for me. Aduane ti obese. Mama, wo ye fasting dey sha ha no mo ha. Ni Ama wa. Na we kwa enyo be hwan asem. Ade a mo ye ni nyaye. Wote. Na nyu no sisi afri ho. Obedidi. Enye se na wudi fufu ayi. Obedi fufu o. Fufu na be kwa sisi. Yipie. Akodi fufu o mu fie. Wo ye dry fasting. Me twa ba Awurade me twa ba no se me no. Me twa fu ntwa mienu. Amba me kwa me de sote. Wo so aye. Tofu nya hya. We are shanodu. Babu ne kura ne kwa wo. Wo de say ya. Sefa. Foni wo ko. Na yesi yesi wo kofie. Wo sa kofie. Foni wo. Wo fele ade o krom ha. Foni wo ko. Ko pen foforo. Foni wo ko. Ko di ko. Oh, best right. Amaduane no. Ni Nasa. So One man kasasa. What? I know you go come power no what do me? Hey. Mama come for natural. Tofu ehia. Tofu be ka to say bra ye no achi. Obesa ko fie from akodi di. wo fi ha ko be say wo ye say wo ye ba kokwa na ko dan na ni wo say ide to so mienu. Che, o me Bible akura. What some kind man no. Wo so wo pet kako kakra. Wo ma, hwe wo. Wo say papa ya bro. Wo pa wo. Eh, yam de be mo. Wo yes, mo say fa Bible ni na so mo ya fa.